Lecture tang kun now being to psycho relay the talk with Sorintan how we get episode hili welcome salu shit lay ajay tumna itung wang darkar sala khai maram akhali jan phai sang bai saram na thei gi ja acha ku mena acha ku me wena how pok da manipur le community khni khon ga jar rot khamrat le hogida itung kring khaklik chungka shega khut le re the Meitei community ena cookie zo community anishi rai ga sawi wangaina itum naga itum tangku naw bingla shegu kut maring kha chung khali tak phang le yogida ju maram li yongmai ga chan phai sangai kala matala kan itum tangku naw in pali okrida klebi we kering kra tikat hada le atumli khima mai sami ka phara preventive measures mai pasti itum tikat hada hap no de le gi ha mai theda itum awareness le mai da itum kering kra ki mathang mai da cha pai bai ji itum lung sang la cái na cái là thuộc la cái na cái hi sang lung phải sa se cái là hiu mà cái này thang mai kha da thai phi da it đi chung ka khang chon sam hang re a che hi maram hiu bang jan pe sa ma me vai a sa sa la kai yes ki ra mi da le ye na hi le hiu sa mi la ga it jan pe hi ma da ta phải sa se kre sa da reverend hi union Tangkul Baptist Churches in Falwi, Chairman Sada Lady Kala, Langbo Baptist Church Pastor La Sada Lay, the Kenya Sada Gurumba Pilazan Shang Bashum, hi Tangkul Shinalong in Falwi, President. Reverend upon Kala, John Plazan Nili Junka Ningshi, and you Adam Kasak Junka Lay Salala, Janpay Sangrum Kawai invite artists to Plazan Junka Ningshi, Achi Ship from we, Janpay Kasawi, Mangaina, Itum. Yari ping junga information samung da correctly matham da ring ba fai jon samung ra than ki sange akala yari li things that that actually come to the along representatives other rock fai invite sali we prior engagement na masak fai lo da marazan route to next week kan la ga matham sak fai sta stay and every chan fai gi moron ron da fai me kwa ina reverend li hana ka sau ke mai ina tiao mai di hang kai tha da mai tây na ko ai ka sa hi na I thum ni he ko khut we pau shai ta la I thum tang na in fali pom da le bi bang I thum le physically assault sak hai I thum na harass sak ha le then I thum tang ko now in fali pom da le bi le ka tha da I thum ni shai khut lak la ji tha mai da thai ngai ka ji mara chau ron la ka ari condition hi ari scenario hi ka tha da le ya kare ta ko mai na kon za rock ma thru da ari thai mai da le cái thà lý cái gì chứ ja reverend apa ni share ore lo bang la itu infali pomda ari at kuma khalang da sobra ka hay ro thamar hina itu tang kuma infali pomping kala yari ko tong li trak sajil khai ni itu me lanting ni thati itu water mi thati itu me nang rawe ning phani ni la khang ji khang jang chung la song sa ji ne chung la sajil ka ara arwe wa thada normal sa me here worship ka pa here office like ha pa me here ti thala la arwe tu satura kai wa na ti thadi ko ni ta na like sa no bing ni wa chung sa de le fi like sa no bi na government employee bing athumli alumba sila athum tax kan sai chung de le kai ni then tu ban o ta bing employee bi wa jo sa me kha hai re ya tu maru we situation ne kala ku ke na mai te we rai hina itu mi ping len ting de chung sa ji mi chung le yam ka hao yu ro ma na ma theng em da ni ka le tang hao da yu len sak ji le tang ka lai tum le sak sa bing chung de tu kan su ser dai ni then le sa tang na chung ka le sak ji aru le chung hi normal response sa nge then chung ka le sa tu to bom be ka ra ta da yo ma mai da normal wo hai re ti tha la la tu mi soga khani ka pungda de concept tai de sin sa no da aru la da in phalak mu chimne maram le soga re dukan ni chikili sa bin le da thum de de bina de yong de tang kala ada phajin twin le kap pap mai then chi tha ni ka khwa ru la le ching fi okay ani chi gai huena itumli ta da ka pha kala rai ada thum ship silikang da placing this guy hoda it matamakli langfelli langpoli kemleti government quarter hi samang slak tine government quarter hi so out ne your laws ne
ลักขณีลักกำลังให้อยู่หมดนี่แต่นี่ถึงตังนะว่าไอ้กอร์ปอเรทบังโลร์เดอร์มุลมันเดอร์คงจะนั่งโลกเตอร์กันอินเปมสลังโกซีชิมลักชักลังเลยสักชิมลักเธอนี่ทรีได้สักนี่ถ้าจีคงใจเนี่ยปมไทยว่าไปไม่นิ่มเนี่ยถ้าครบเดอะโคเดอร์ว่าถึงปมสันเนี่ย dan aku yang saya harus government order pai kami kare ari tahu na iuli langgu mana lah sak lang ada dan ji lang feril lah lang kolil lah kembali lah order tangki wa pai kare kalau tahu na aja cuma sama ada di ani suhi rail kiam mana sih mana sih dan sang bah wa sini kita ni silai ni tum sak tu leh jadi uli itu kamai lah jauh sama ngai itu mi church lah satu jenis acak ni tum kan benci power meeting makaj ni atau road marah dah itu meeting kah pun memaring patu dan curfew le tang hao jauh di tang kita meeting power meeting macam mana makaj ni jauh di tu economy le satu tu bom itu memang lari le satu tu bom cerita kah mada jiar tu nomor saya cerita wajib negara meeting sama hao dah hak ni wah rahai berdahan pai tu mana wah hari lah nomor saya wah mani mana atauคงจะไปช่วยสารละไม่ได้นอนเป็นนั่นก็ถึงเจ้าโน้มมาทันละเลยจิ้งฟีนี่ก็คือก็ลาถึงมันเรียกรถทำราชงก็เลยจิ้งฟีจิตาละพิชิตตั้งนอลิวะสุดนักนอลิวะมันเรียกโอชดตากระชมนี่ก็ที่ตรงนี้ริ้งซิกหายในตรงนี้กระชมเรื่องจะไปหัวมันเลยมันเนี่ยที่ตรงนี้ละแต่ก็ตั้งตรงนี้ขยันสาลีตรงนี้ตรงนี้ที่สุดที่ตรงนั้นจูน18ที่ไปวิศวกรรมจีนเนี่ยตรงนั้นก็น่าต้องเลยไม่ทราบที่มันเนี่ยจีว่าอีทุนนั้นครีกจีกันนะตรงนั้นละแต่น่าจะวันนี้อิสรีทราบจะก็อินิครีใช่ไหมอุปนิสัยพูดที่จะเอาได้อาจจะตัวนี้ก็คือเฮ้ยอักษรเลยว่าอิสรีมันส่งให้ไม่ได้เลยมันสิ่งง่ายได้เลยอักษรเลยว่าอินิชาก็ถ้าก็เลยทำได้เลยตรงนั้นได้เลยความมีนะจังแต่นี่ทุนนี้ทราบจะรู้ที่ว่ามันพนิงมันเนี่ยก็แล้วอาจจะว่าอีทุนนั้นมันก็เลยada isu yang terjadi sekarang ni itu mulai jangan itu mulai satu kan itu yang tak hanya orang itu dah dan aku mulai cuma salah sebenarnya itu mempak ni dia cuma ni lain wah legal itu pening ni wah itu mulai kesan cenderung je wah pening mana kali kedai itu yui pening sungtang ada mau kerja tali sok lepas itu mending ke jangan bilang ini kerja masuk wajib jadi itu di tahun lalu kan ada kesambil jangan baru waktu mah yang selain lagi jadi itu jangan juga ada ning klaim jadi. Okay. Ini share yang jangan na itu macam apa macam apa hal pokoknya nama salah kan na mai jenis share itu jangan lungsang macam apa saya ini nelihat nomor sahaja ini ada ajon lazan leh arway ojalik anda ke ada nabalik yang spesifik sama ida incident shock aja sama leklah jadi yang ke spesifik salah ke itu tangku naudingli infal okey dah le tangku naudingli ketika incident shock ke itu di efek high arway ojana general salah yang Thailand lek bisa ketika government tak selekah hamil lagi tapi ada pemain na how kita sudah tangku naudingli ini juga ini nak kita mau beli satu tu lagi tu ketika milih satu kai kerjaan shop aja itu awareness lepai mai pai wang share mai pai wang ada kiwang lagi lah tu. Ning sila ke sorintan nali thada dam khishok mil gai thum lila thada teu mai gai thum nak thai ji share sak fa dam khmi wang arwi ojana la kjung ka hangai re ichumui experience lang teng rok sara thekwa lang teng rok sara China hili teu mai karu incidences so khai wing chaili CSO we shongai na kasa aksa da thada teu ka hangai te tree thang kshok ji ichumui vulnerability hi ngatai lak ma jim nei shok tak le bingai nei thumi pinglila maramba ba bama khali pamrum da leila kha kaji ka wi mai ra thot mi kaji ka le ra shei shok laga achumui sak ngai sagi da khlejili masaral yangbam ji yangbam laga ki khamazang bai mada khiwang khla ji laga anything can happen chili ba kham dak le ba jili hi wi incident hi ka chang roke itum na thada tam itran hili helplessness thana khai kaji hi san ka khui mi khajang da le thumi tang khulin jai lila itum wi khongnai nau sang rok laga pam rok ta khle sar sa chawda arui wi tum na hang dak le conflict li ba itumi infala lung hiliwa koki bam sa ping le kachung hi meite na ka sa saugda jiwa lung jili
มักกะจะตาดมิกุมาคลิมซาครันจิซาซาลละอีจุมวยตังคลนาวิงนาคานาวิงหินละคิกกะมหังครมหังกชุกเว helplessness กจุงกะ feel ซายกิจิไกกะสัมพังดะเลยกะละอีจุมฮิลิมีชามัติชาตรุครังดา856ลิคุชอกเมอีเชตังคล avenue บาชิเวVA Bingzang ICCSO kai khazang laga naushinau hili tam ga sabing hi kachung kha achum panic la sau hostel ibam ga sabing ga shagzala masam bhanglui chu jaina hi sakai re jaina ngaji nga jamda yar mashok ba dam jilila itum we community we tada fabric aka itum li tada panthet khaya kha leidak le hina khangaji gdong ga jila break sang sak laga 5 thang hi itum hi othi sapok jine Jodam Translate to Nagajung Katakula, Chilitakwe. Itu wing a jailila, Atumwi, Najailila, Mete wing a jailila, Kananga Kalaya Mila Junka Lababame, Kadonkanagazang Maning the Lemne. Jaina John Milaga, Ituma Bumli Tanra Milaga, Quirak Mila Zangbabame, Paralibum Sabingla, Kala Twikaina Pamiore, the Kushok Mila Zangbabame. Kaji we grew by the Rak Dakle, the Papmadarang Laka Damjile. Kalatum Zada Sadakle Lungzili, Tiomaka. Kuki bashi la advantage kui la ga sala deu mai ka thai khaji tu mai pangsap ki ka malem ne misalo salo gi he tai tu ma khani ni wang he ka phala tha khani ni le tu mi vulnerable la sala ga ina sa khwe chain hi sadak le lung ji le sadak le lung hida da face ka ba lung hi le kajung ga le tu mai set up hi ma thala ga ina sa khai we khamatha ka thai khwe tangol ga tau society or naga sa tau society hi le achum na heng sa da ka sa se ja dam translate itumui CSO bingling tinge khika ga shoga yakha natum CSO bing hirami lo laga pamrum se hita se gi jilag chong ka sai aji we hilila tangkhul people organization bashila tipoi bashila jangni jering phala gi jine achum nei tumle ababu thada hili than ga bamne kala tangkhul ga dam naw long bashi kala tangkhul shinaw long imphal bashi kala shi churches itum bing hing nai laga in otsa jinge imphal bam dak lebing ba RCS when churches being close again or Sarah Rume ka unfortunately TBCI we churchila cookie we church ko thot adam translate yo mai rasa zauda aji we hili abamji one of the itum way that the rescue sa ka bai ngi in khwai shelter ka thadam sa koi bai tho chaina tangkhul avenue we jili sa koi kala jili tangkhul avenue li cha da lei ka sa he kujung kala phanim khing sage Itumwe abama kali chungla kaina bam dak lehina akhashilala mrazang ro thugji itumlila vulnerability jilila safe sa bai me khaya bam jili khra dam thranjili and now I'm in safe zone the feels ha khang sa gui jilila samphang sa ge chaina jilirang room khui laga itum ukhuli leidak le CSO bingai na lang room khui phung laga mai Indian Army Army Assam Rifle na la jang laga itumwe pas ping kari ping ran mi laga chumna thanga mi jili thanga khmya dam jili la idumi bing jili la kachung ka sak zel shoke achumna ergan ga tha thaina kap ari thumi shairong ga thaina kap laga itumi naushnau bing thanka bing jili naushnau bing mangli or gadam nau bing mangli re de itumi thanra ji khaine maramba ba itumla ji facilitate sami khai facility himara thuk jine itumwe elected representative bing ari ashik thule dele achumui try na la khangchon ji sambhange hiwilung hili khamthar cha bisil lag jung ka sambhang sa ge thumle itum se swak sada kala tang nauli thumui le dak le jile gzip khui laga sa khwai khangra atam tranjile itumi makhrar je itumi elected representative pingli khang atam tranjile achum na la chuming chon ga bai apong ji mi chaina jili muchuk ko khoi phaning khoya khabana se so mang na sa sa la masa shokrar mra kala elected representative ping mang na chumi capacity in sa sala masa shokrar gi gi je khangru madam ji tharan khamtha jile thei khing sak le hili kala aji we hili effect radak le hi personally ku chungala hurt sang ro khai le emotionally psychologically physical we hurt ka saba jile ba psychological hurt we ba hina chumai khar da thei hui de le aji hili ba khuwangla jilaga ka shamang maning la mi kai na ka thei la ka chung ga jang ji ne Ijum nazada national bingli hiri ralo hitalo da sak zada damjile shongfuli kari thotai laga or shim mai thot laga like sak tak tha kathai hiba ngajila khaya odne ta hi tum hi first hand witness salaga kapam ne he kala hi we effect hi ta da lawa sara da phninge maramba ba itumi na ngara bingli kharjan sali kala ji news ji kadong khali chat tak le da je
khakhalei la gai chum internet la shutdown sa miaw chu adam jili mi khangpeu tha dei chum hi connectivity hi wat la kai na communication hi wat ngor gau tha sai jil lei chum ne hilila tangkhul nglei mang li maning la kan chok laga I chum we society a ka set up sa laga lei dak lei we ka pha ji jili thei khing sage jili kali pha ba rkhla da helpless sa khai mi bingai na tangda achum we ka ji han khwai ji long now lei de lei tang lei de lei church lei de lei ka ju hop a kan mi dak lei ji sam phang khing sage chai nei thu we traditional way long kata lei dak lei hina ka chung ka modern high tech lei dak lei ok chui hi la I chung khlei hi phalak la mo ka ji thei khing sage ka le hi we effect hi I thu la vulnerability hi at the peak li kang sage ya ka tran I la ra sokra ka tran I wi mi ur li sa ka thaura ka ji la rang sage ka le hi li chum na akhala phaning kui khangsak akhana khlei wa khi khlei ji laga property ki chung khlei lei tang khol na bing le hi le hanglak sei ji gai chumi tam khol avenue nagaram diulaland arwe mantri pukri da hi ba I thum we first home tha da lei dakle family lak chung khlei dakle ni hi le jingum mag thumra we investment hili future a ka sara ta pam kui khai nawngra we wangla naw thotri wangla ma thui sang me khai lan na lei dakle nei hi ka da sara ka ji we panic ka sala chung khlei China hi I thum we banga hidadara sok dakle I thum li direct ma sokla chagyur khang daily sok dakle hi na I thum li la preparedness we mentally phaning khui khwai la akhala sok sak sak tele ji la phaning khui tele I thum hi li la alert samai ngorok laga le tele khi ka ka sokai re ji ka hang rok laga next khi sa shikla ka thau shikla ka ji hi hang khang rok kala I thum li hi jada ta wa arung ji le aja gum ka thain dang da ba ka chung rai pc I thum rum laga sak vai sa seida ka hi wi lung hi le I thum hi unit a khamang le dak le nei I thum we atung le abex podi le dak le nei thum hi le hili I thum na ka thei khui gi ji ba na ba I thum wi le hakhamai le ye jawi da I thum li sa pha pha laga achum mi chang chang pha pha khui laga sijin na wei gi ji hi masa ga bai masa khrar kala masa khang sa khui hin la hagla khaya ka thei khuing sa gai da mature sa mai khar khaya yur chak thada kala thei khuing sa gai thuma ji shok tak le le kala I thum ne hiling san wa laga ka pha ga si thei khui dak le ji achum wi lung hilila khok khayang ka sa ka mai ji thei khuing sa gai achuma khaina ka tom mi khang rok ji la thei khuing sa gai I thum wi hili ka si shok tak le jwai na I thum ni naw da lam shok khwai kala hi wi lung li ka pha ji khi le de le khla dei thum tam khui laga I thum mi ri ni wang ji li la ran wa khwai wang la thei khui e da dei haina tang sa ge Okay. Okay. Ning shi aruna new kharjan ji na laga ji ka tring la zang ning kulum la zang bobam de la ye atoni na la sa da ari topic li relate ka sa ga ari situation is ada acha kumen rak shok li I thum we yang sang mi ran bing na situation handle the sa hi thala ga na sa hi da khui ga tha mai da sa pai apong le la ga I thum bang ka dang do ning lu mai ka pai or any incidences itum na maning ka changkai ka avoid sa ka pai chik thala le sa do bong ji ka tha da thei kun na jiwa leida hangai experience ati shu da jikha ba I thum mui je psycho ri hi I thum na solve sa ka bai ba maning nei ka jik tha khana ba ka I thum na minimize sa ka bai ba le sa ra da khue I thum mui for example I thum me abex poti bing na la ground li leida kle bing le matha mai da yang sang mi laga communication matha mai da lei laga lei sani gja I thum mui hilila ka jik tha pha khamaya step hi la khui pai mai la pai da phani ngai jiga I thum na ajira sung dei thum neutral line lei da le right I thum jile la neutral ajira sung dei thum neutral line lei dak le hi o na thum jim tha pai mur kho gju wang I thum ja da pam dak le nei horjak ta chu adam jile la I thum wi bang imphali pam dak le bing wang hi ngarei wa sila khai abong wa le yawe khibali hang laga khibana khisagi gi jikla gi ja ka phani khoi ya ka I thum hili ka pam bing wi bang for example ukhruli pam dak le ya ping or district li pam dak le bing na la ngjon mi da hi tha ka phara da ina khang tha da date 4 and 5 5 and 6 chili khui shok khami ji tha da I thum hili pam dak le bing wang la tiamai kham chuk mai wa mi sani je pha mai ra ka le thum imphali pam rum dak le ya elected representative ping la achum we what ngurut chung mai khar da le yaw da achum na ba as a whole state we issue li zadau chawgi da I thumai na achum communication la bat lage I thum wa jang khat wa hi we lung atam hili ka ji tha step khui ga bai le ra ga ji I thum we consultation chung meng rok sani ga okay hili pam dak le ya ping la kala
ramli pam dak lei or ukruli pam dak lei ping itum hing rum laga consultation hi chungmei da khwing rok laga sa sa ni gja aji wi itum izat tak lei hi pha khamai thada punga pa laga lei dak lei hi suida mai rak ji ji shan khui Okay. Okay, ning shi chang da jang aroi marami itum da ko ma thai saung ne ka ma thamang mai mu man da thai da jung ka ning share ina reverend phangle ongai de le aroi a ton na kyong mai ka mention ka sa tha da issue in fali le da le tang ko with churches bin ina issue ko chok chi tran itum tang ko naw mang lima chila cha jo khini hili ka tha apong ai na itum churches bin ina awesome room or ma jon mi khai ka tha da le klyang ji kyo ga thenga ye ka la ari khang khan tha da itum ka tha na be or ma ta la ka ni issue we tang ko mla ka thum le da ke ni na ka tha da yang sang mi sa do yang sang mi do no te ku or atum na ki tha da yang sang mi ran li mi yang sang mi ku we oi tha da yang sang mi ka la pha ra ka ji ka tha la le si ji ba or ari la ki thang sak nai ki le ka la ka share sa mi lo ja amara ba ba atum na issue hai mani ari la tiêu một mấy shop được lấy flow cái đó em lấy mình như là sao mình bảo bóng khi lấy sao đó sao mình bảo bóng sao đó chỉ là tiêu mình cứ share sao mình ni share issue ji ko atam li itum church bin la da ning khik sare itum na da tum relief li kem li wa khai ji ada kita chu tang khang nai chu dei tum atam li mang phai ta phai ngchon rok ni church bin lang then isin la khani ni sili hak manen jon phai ja tam li isilong ai na relief mai au pai mre ji chogaw we isilong ai na dang ti thau dei tum la option li kha ga ni ma sa chu ni tara ne no ko ba chili o khande li da long no ma sa pai mre ji order so dei tum chi phai ga ba ta ka ga no ma sa ba tu kara infali pom de mai den over shipping li atum li over shi church sakhani hang mi da shini thod mi khai sakhai mi khai ni then atum mi ka chu church ma ka tu da itna aras ni tuma tum la di tum ka shaban ke bujle okay atum over shi ka thane tum li itun apom khni ko wa meeting sa mi phada mi ga cha sa rum sara shum jine ki tum nam talai nai tum li mai de over shi bi ni thai ji pa ji wa I aroi denomination ma khai mane atum church ma ka church leaders tong le hol wi tum ji Hamid ni, aru le rakra Thursday ni tumji, ada jauh mana jika cuma li koba di effective hi, jauh mai kapha mere di tum couples misha kale hoai kale, adi tum mete berisi mus mi paim re ji tum ya tum li ngechon le, ke berisi soai na itum buki na biwa well set up sare jauh sau di tum ngai tram no atur re, kalau relief hoai tum jauh kan na, mas waktu dah khangte ayar kumjili wi tum dah itum panu ngai kan rasa de yomi ji, itum kini tum tu yomi ya. Song ni dang ba we tum ta sami tele arui la li pom de la tum ni chur chu ma ka pa rang e ma kan sel pom de le de ni tum ji a chui je ku tha na bi le ngek ni de le okay tum na ka christian fu man na dang ji kham de chu miao lo ji ta de tum la seven of receiving ni che ku de le tum kham gwa fa na de le then ta la alumni at na thang lo long na khana ben tha ga mali ja thmi aw them la na ka alungai na saji yani kham shla le kle tala awe nang de church ma kan sa jeu ka de ne la ma sang sem ne da thmi malung lan le kle di church point na de che kle okay aru we nem la la hangai gili ki tum space sos me ma tai na ye ki tai su chogli ajagum dili international dili airport le da chog me gai chog gai tu ke choge ki itu mentarek aru sadasna long kita nolong da jina ba pai wa haire jina pai ko aru naga forum aru hami group jina da le dikle long nang te de le dile itu ni pinga aru me de na me shi ka pai long nang tu le yana nang lang de ne ren ta le ga problem solution ta ni le dile then itu me wonder single social clubbing dila itu na malik chung lang chone dile ning piti then aru di ta ga sar itu long na tang ko mai ne ka tai wa isong mu ko bai ta ga chi bai ta ni then him phali khle base sina long ta na long le ka ri da hami mani ga itu mai di boy da le dik le long na bing li hang phunda mani ga da ha sa dik le li yang sa mi le ga e ka sai wa ma tai nai first time we di fa ko pom na handle ta da then it first time ding li long na bing li itu mla bing na la
asamli contact lere iwi thap kaliwa isi thoi ka thau da mara numare la long na wi chamda tike sili tike lali sna longli o hender sa tikle long dali first inform sa ti ja ngor sa ti ja pa de hender sa then itum khang shi go ta ka sa nai ari mem rajan khang ni itum sa ra nge mar malu itum process sa ye itum na tum som la ga ta si jung khali itum sa rum re ti itum MLA bin la mun me de thai pha na re hiri relation tham ne ka chon tang we aru we info ter ka phong ji jadi atum MLA ka tong rashtra ma jimne Okay. khara la rang chon ne ka atum bundal mara mane itum sinalong tamnalong kali teacher dang rum sa ni ka ji atum ni tum li rai ng sang ji le ring pha na e ka atum ni tum li ng shik lu ga sa rum ji ja manga pon me re de pi ni ya na itum represent sa de ku bi na sio so church ni wa shik lai ni ka sa wa ta ka sa nai ya pring ku ni Okay. then even from the tangkulong na runo even if church na runo issue sogai ga impali from the base ni nalang ding from sa ta care pick kan sanjiwa tala to the pre Okay, ning share oja aris li na kamang han chana ga aru na na mention zazli MLAs ping hina matha mai da oja matsumi pa apon ka hamdale MLAs ping ichung ri tang tu na ga long tang tu jam nau sak long tang long tang tu myang la even tang tu na ga na long mi tang tu frontier organization jam jam la ga khare li shop hai ji shop hai ni atung li saran ma e ka aru later lately. Are every incidences shocked up later no or are every at the moment at present ili cái chỉ cái thà khi mà mày role hi khui cái bài lấy lấy khui sắc ngay lấy gì tiêu cái share sang sắc ngay lấy first consideration pu numra MLA ka chum lagi tum sio so tem phali pon the labing sob ga meeting bomra thagi da han so nung tha lagi tum network semra jo he thagi tha se atum la tamang si ja manpower ma lemra okay aji wi chono tere ka phong di jagu media puji sokli ata ku me covid da me sokai ka to ngaji itu me manpower wa itu long ma me sok ni even itu me the sokai da tu itu me sok ni then atum na siding chon ya atum la tum song sai da la atamang ti ma so mare then itu room da sa ka pang mere de puni okay then khang room ji ka da room se da ila da room se da ma le ni wa okay ada thai di rak hin ka nya atum wa so far chính thao cái consultation mà lấy răng chính xác xác này thằng ma le rang ma le rang ata wa atum lo hol ka le pai atna tagi tum ka thau da dang atna hol ka le sirim par wa itu na la next tum post na la men la den now be tum kita ari kalam di ra se wi training le tum pise da mu tu ke ne ji ka atum tang ka tum ka par da pi okay ning share oja don nali la origin right ja question na we take video opinion da na ngai de le issue we MLA ka thum infali beisau gi da itin do pning wa yang sang na khala yin le da we ji ne me yang sang da le ga ka ji ta apong ni me yang sang da le la ka ji ta apong ni tham da yang ka la itu we apex bodies ping CSO apex bodies ping da ka ji ta apong ni tham da yang sang da ku nau ping safety hi tham da itin na secure mai da ning lu mai da pom pai da do ji da ka she sang Okay. Itum thada hirada minglai li pam zatak leili ninglung saktak leje itum hikatha we organization lengrok laga khaina ka tom khami wang ne ji hibalai khaine khahi in reality practice aina ka ji thai hi shok rok tak le hi itum ne expectation hakna khai ka or itum himsa ku bai kla ka ba khlai thada thai de le jiwa khigle jingam tai makeup da itum wi long naw bing hi uksuli pam dak le long naw bing la thumwi od manga ka chung ka le lera ka ajon achakum 2023 May 3 na hapok laga aji 2024 jinguma ka hen khai wilung hila akshi dala officially hong rok laga ngrum da ji ko sinaw long ja damli sinaw long aina isi president aina ichuma pa phau hong rok le issue shok adam jile ka ta da sa shikle ta shikle ji je taga jiwi se sok dong ka itumi se sok dong ka ngrum rok laga itumili ka sakhi le ya we for example itum shok adam jili property hi tangkhol nawi rak jung lik thuili jang ji nei ri thui ka hai song yam kang rokau da a join le da le ra khui mi khai ta da je ta jik da ji itum record cha laga hai se ja dam le itum main power la ba ta we ka da sam mai itum mi lag jung ga basiman khai da unrecorded mon khai nei ji thaka
itumna ishiwe tangkhol ba simang limaning la even UNC li la hangai at least itumui hili kita da shok tak le adam hili center information center akhamang la somilo katong khajing ruk khwai wang la maning sar la itum li thau ko gjiwe information hi ming rok khwai wang kaja adam li jila ma sam miro thu khiwa bongya ka le yaw la jila itum li la mahang li thola sami ga bai le sare itum direct atum li la fon sang roge kala mai itum mu ukhuli le da khai long na bingje imphal li tang khului wang mang tak sa jila sak sak la le da le ra ka aja ba ji itum mu chat ava tangkhul na tangkhul li hang khangdei na hang rok laga chi pun khui laga akhai na sa sa ni ja jila bonga khale sa bai ra kha itum hi sometimes like marana we type thado feel sa jina tam jran jile Okay. si issue mu ka elected representative pinglila atang oja phangna kang thada itum hi direct contact wa malain ne kha itum na achum la jang phlungra hili wa jingro gauda achum PS pingli hoye first and azakra thai kuilo itum ida da sa dak le ne hida da sa ba gi ji ne gi ji any issue shok adam li itum za da sang rok jinge ka achum mara mrim sam mi mrei da ba masam ne achum PS pingra ye ka hanung laga ka tha da achum nong hang laga ka tha da itum li response rak rak jiba jiba aru itum sara khai za ra khai jain theng rok ta le ta itum CSO bing na ka sali la CSO bing mui khawat lag jung khalai sara o church na ka sa tam ni la mui khawat la le sara elected representative ping na ka sali la khawat le sara khawat le sa sara ka khawat ji muthun ming rok khwai wang sa se gi nei thum na ba kala jili itum he advantage khwing rok khwai wang maning nei itum CSO we di khangjan le awe da nasiba ji masa church wili khangjan le awe da nasiba ji masa representative ping wili na thumui khawat le awe da ji masa da hang khang roga atam maning nei da phaninge chawgi da ichum hing sun rok laga ichum wili hi leida leye saba ka pai kala ichum ma hili ma saba pai ko hili na sinam chun mi log ji sa khoi kha tam hi ba ichum kiban ha poki ji kla ji he Yeah. ma sa khoi thela le khai ne chaina jangga do ichum na bamra clip ni nge ichum uksul we apex po dibing na la chang laga la sanika at least imphali mata sa sal la ukruli la ungpa ye da phani nge ichum we elected representative ping he hili meeting ga sa dam je ba sensitive sa ko ju adam li ba group na wai nei thum hi pamai ka na thum khisau gi jiklei dang hanau rei thum le thei bing hina itum wi san chon nong wai koi laga zakha na thum king je ko gi jiklei khim meeting khiwa achum la thum sensitive sa mai da pamau mo kha ju adam ji thara na tam translate itum ukhrul ga thali la kang rok la kala ngsan rok la sa sa nik ja thang khang tha da itum na gchung ka ta sami ga bai mi sa tho itum na ma sa gi ji sa khai bing ji la tha mai ra kala ari la itum hi jing ri ai na le khai maning nei insecurity leidak lei vulnerability leidak lei trust mleng rok la leidak lei ba cha wen leng rok khai nei thum yur cha da khai na khai ba kha aju hi li ba matik cha ba henbang rokai rei jit la chiba je ayar li thata ayar li khang han nei mongai na leidak lei visible sa mai kharai re theng rok tak lei whatsapp room dak lei bing whatsapp room dak lei bing lung li la pai or thada intellectual level li ba thum rok ta lei jang i thum hi le akshi charduno thumthila gai intellectual level tada leikhang rok liba tada thala gai thum rok lekha icham cham la gai na itum bazar li jat laga tada songfuli yor dak leping auto thau dak leping wi khrjan sa dam translate reality ji jili chumai da thai ku khui thada la theng sage chaina itum mi sensitive ka sa hiwa vulnerability sa khai hiwa insecure ka sa hiwa ka hak chui wa chui ai re ji hangai thada aru hi mai ajon thangwi jain threat leida khleba jiwa ta mai ai re gi nei thada visible sala khai threat pa jiwa suita mai kharai re kha ji so sa khai maning nei ji nei the main issue pa jiwa touch masarang gi nei so itum na anticipate sapai aru musokla what's next ka jiba jiba itum khoncho naura so what's next really itum hisaura Yeah. Okay. Ajon jiba jawrong ga ara ya na na tiong mai ka hangar atang reverend apang la tiong ka hang sangai re it infali pam da klei tang na bingwa 100% safety guarantee masam ne aru insecurity vulnerability chung ka lei e jena itum ko tong go ba phamai khawai itum preventive measures bingi khima mai kui pai ro da aru hikitha atam khamthai li itum la care mak ga itum na sadun chaba sa pha ka ba choki si o chodi tung mai khai le chances si ka itum na la care kui ga pai preventive measures bingi
sa sardo ajon thang na tyo me the circulation na pakpi dukan na thak bai shu ai shin thak bai da anum ka bai ji ti ta ji pakpi da tu na o infali leader le tang na wi ari insecurities ka le full of more pa pang bai le full of more ji ning ka khrik ti la da ti ma kana ka ma thang bai da theng na aka thang ga sa da yang la ka itum tang khu na wi ta sei ta ga phang bai ro ko ti na phang bai ro ko ji preventive measures bin je ka share sang sak nek le Okay. Arui shok tak le hi kajung ka wa hi da da la le sa tha da le ba bam da le issue bi hi ya. Ka issue hi thup mai da or visible sa mai da thing sa khai hi sensitive sang rok ta le da na le tar khui. okay Jamsan da itum khre we na imphal le sidia ka sa da itum we bang hapa ka na hi jang business we hap la bai education hap la bai employment hap la bai everything hapa ka state we aka le dak le hi le ba thada le rok sar dak le thai ka ari wa dam mi le chung mai khar da thing sa khai khina khiwang le zga khiba na khisat le khiba shi na khisat le gi ji he rikhyang bahila or yang khang rok hi le chung mai da le yaw mo chaina yang khang rok hi le chung mai da le yaw gi da thai khamai la thai mai khai nei ara itum le advantage quick fire abong la chung khale le itum na la khui da khale la chung khale le ka pha sa sok ki gi ji le khida da sok tak le wa ngai na ka ji tha bing wa thada ning chang lak ma gi business chung mai da sa khang rok le for example achon thang lan thum shad le ra arwi ocean launch ka tha le shok khai itum hile alung lung li ma hang rok la chung sok rok khai la le thada yang chain higda wi ngai ron da yang ra da le ya khawa incident hi marak li shok tak le he solve sang rok aura se so jang laga or itum we infali le dak le itum ram now being arwi police li jang dak le bureaucrats being la jang laga alungai na la solve sang rok laga ya really much thela solve sang rok kai issue lag jung khaling rok tak le nei okay ka sensitive sang rok awi da ka za da solve sai la ka jang khani wi theli ka thumoi theli ung shok loi da le dak le ba hi na ka stay ban na ba hi matang bai rangi matang fumra chidhaya ka ba itum na tangai la matang gi gi athum na tangai la matang gi gi hili khani ni shi wi ara maite ni ini shi nagamang bongum da khlain da hili hili ga da sak phai le rag ja dam tranjili I wi ka pning le ba hui preventive measures ba itum na kya ka sa sal la athum na response ma sa ka ba chungdam khoi baimra okay kala athum na kya ka sa ba sal la itum na la jili reaction or measure jili itum na la ma sang jon na ka itum la ma sa baimra jili ara hili haklak khai ko ho ji le khai tha da thai okay loopholes ka ka le gap le khai tha da le dak le hili ichu mu shongai na khyang le preventive measures kui se ja dam translate khibana khibali sangi gi ji kala khibana khibali wala ga humram sagi gi ji ara ichum na ba issue gte de na mangli touch sa da claim ne ka issue hi hakshok bai la yaw ga da khiba hi ga da sagi gi ji ba he itum hi thuk ta ga pning bai kala jiwi lungli itum na ga thai khoi le ichum wi weakness si chung mai khar da thai ga da thai khoi de le ichum your way weakness hi thada khla khai thada thai khoi khang sak thada thai ichum li khya le sa hi siman maman khai thada thai khoi de le ichum ling ji ga sa ji siman maman khai thada thai khoi sak de le khiwang khla ji laga ichum wi mulung mag zang ji ni ka ichum wi khop kham mag sa khaba ji ni ka ichum wi ka than li wat tak lai ji ni ka ichum wi nature itum khangja wi nature selfish sana khai ji ni ka greedy sana khai ji ni ka ka ja wi bang ya ro wi bang ka phanin khabat tha da thai khoi hi ka chung kha theng sak de le ka ichum li yang ga sa ban na ba ichum hi khop kha sa da le ichum hi akai na ka tom ming rok la ka thada mathala khaya aka thada thai khoi sa khang sak tai ka aji hi da conflict hi yur ja khang dai khani li shok sar la ichum wi bang ba expose sa khai abonga thada thai khoi sa ge kala ji reality meaning thura jai ka ba ichum proof sa khai abong ji khikla gi na rai chum la aji ichum li hya ka hita da leidak le khre wen la teumai ka ji patui mong tha da ka trin tha da okthira dak le ulung li la masa khara roi tung li ara chung mai da nam shan da la sa da klei ji li la ichum mang gar thira lui gi ji tha tha da e ji da klei ji meaning la mok thui ba pai gi ji tha da in example ak sa ge government really otsa da klei bing hina ka da response ara itum wi otsa da klei lung hili
o hita da sanik je itum tong ka hili pa pain roxer thai thai le itum saram ne business sa da klebing na le thai a business hi bai sa ka phamira hita da sa ka phamira ga ji thai thala am saram ne hi personal la thai ka as a whole khyang adam le yang laga itum hi arui sang mung da kle hi sang roxer da kle hinara chi thau ga da itum wi yur jat wi ma yang laga kham ga bam bam ning la ai I sa kui ga sa khu yaw gna da shok mai khai tha da la thai kwing sak le itum hi le yang lo arui itum hi le da kle spa nei ji lo bar ne ara hi ba wet state more or less wet state on khai nei nya shong adam le itum bar night life ma le thure da hang yang infal le ka before covid adam le infal le night life thala ga na le sa tha da ba abam aramang bam abam le ba ma tha tha da 11 lila le choser da clinic dong he ka itumai na chum mixa da ka abam le ba cha da lam chopai rok chuk jinara okay hiwi sensitive ka sa aka le da kleina ichum jili khwadam tranjili la khayang ji ngata yawgi ji ne rabam laga feel ga samning ga hi hangsila khaya situation na pam dak le ni chumi pam dak le yang hili bam dak le he ngajing ro ga wi da mushok la bamaw gi da mag thaila ga jung khalai le chumi le kala aju hile aka iwi wanga personally na ka tam gui dak le he ichum imphal li pam ga ye ji sala la imphal wi mitei bingli sobam laga ichum tangkol nawa ka tha da church ka room itum phanit mayon ngarom itum wi ka shok jang sai ko ro share sang room laga ka bam tangkol na mu chung da le mine okay jain athum ga jang khat ka thala khla ga ji itum mi ka thai ba taw ka ji ji mar khle phning koi ara itum tangkol nawa in tangkol nawa ka pha ka shik tong ka share sang rok laga leishom da le imphal le la ukshol le jawi da itumai na itumai theng ro ka itum la achum hi ka thala khra ka jo abam li itum na chum ling nai baira ka jo adam li itum ta la ga okthui baira ga ji hi itum ja khla misang rok la thada achumai nei itum ma cha bai plong nei da la ta hai nei kala thaga ta la ta ga ji ka a hi bai li ba da itum wi yaru yu wang phak vai wang maning la ka jaw wang phak vai wang anganai ga khui tha da la thai gwing sak tak le hina itum ki bala khrak ji bai achum na thai gui dak le he mam tha thu ji tha da thai khwe re khareli tumli sak mai da ko khui hi arhon pai mai da khui khai tha da thai de le kala yu factors si ba imphali pam da khle ya bing mang factors ni da ma hangai ne hi wi factors si ba itum wi li le da khle ya yur tang khul yura ka chat a khajui picture ji ni da hangai khiwang khle ji laga itum la imphali pam da khle bing li influence ha da khle hi hilipam room da khle bing mang ju wangai na influence ka sa ni da ma hangai ne hak khamaya issue jinala itum wi hili la shok sak dele ara ma jamsan da if itum tangkhol naw bing na naga naw bing na UNC jilo adangai na itum wi khre wi thada ya recycle wi mandate sing laga thada ninglum la gai na bam sa nik ja itum litri cha da gle la swida mai sara ya aja jaina hi thada shampatai na preventive measures ila hi da issue wi itum wi CSO wi hili leidak le unit level line sakop sangi je ma thamne okay kala ina ba hilya ka hangai he akma khangoge itu mui lo hili support sa khai we mechanism hi shiman khai da thaidle athang ojan la hangai re itum elected representative labai church labai CSO labai or itum mui apami henjok laga leidak le ping labai consultation ma leng rok la phap madang rok la akhan la akhab khakta pha khana la khakta pha da leidak le hinala ya really la confusion sang sage kala ichumri yangra dak le ya watch sa dak le ya or pip sa da leidak le ya group pingjili la yur pingjili la ichumri pa khwing sak tak le thai khwing sak tak le hi kajung khaleng sak tak le tha da thai jaina ichumi mechanism hi support chang rok ta le gi ju mechanism hi kali le ura aya jon thang saramwe wa we viral zatak le ya interview ji thai da le re chumna he one of the thaibai la khaya visible sala khaya akhane da hangai ana 3-4 days shokai laga ajira shungda ichum CSO ila jang laga ichum shok thura khikla support ka sala maj thai thura ya kala ichum wi ramli pam dak laya ka banga dak laya miyur bing na la khika support maj thai thura thaga system hi ji thada balu gila maya highlight ichum na jili iwi representative iwe elected representative na iwa mom ting sak thure iwa msa pai thure iwa hi thai rei da hang dak le jile okay fact ka ma fact pha fu sei ji ka pha sei ka da phau shi
itu mi limitation kung kale yang imphal le ledak le ping mang wila khiwang khla jilaga itu mi for example TNL basina TNL na first time ko shok adam shanjle hiwi conflict wi issue hile ban thum se so na khi kam shok pai mra dal itum le hang haile le ka condemnation khra tamle shokau loji o jury le le jiga wayang lo da le da itu mi ot sa wi lum hilila ka da hangra ngurum da le gi ju ba maning la thada sashi ga bai akhala khlei thada la thing sage ji itu mi hili supporting mechanism hi matha dam lei chwai de kji ji hangai Okay. jaina aji ba iwa ji ari sara mui ba wi ji issue we oja le shon la matui khaira le ba mai ka ji assembly ya kham tuine ya risa ko na thai nei ka ari we interview akhaba ji ba elected representative akhasada iwili ka sakhi le ya we ji he itu mi bang du mi gi ji le ka sakhi thada le ya we ji le itu na silence ha le ya khaba thada silent in hang dak le ban na ba it's okay even if you face like that it's okay ki thada thing saga ya ka I ga ta kana oja phang ga ta kana sagi dak le ba ji ba nobody cares about it ta ga ga thai kuin sagi da khui Yeah. Nisha John sala kai updates bitung ka mere information itung yaru bing wang hi enrich sala kai enriching sala kai information sadle kairan bi mang ing she itung yamdak le bing la diwa sure ek sala grak ji ji shan ki la ina rarana family la hana da sangai de le no we take a quickly ara John the tiong mai hangai re ka no we take a quickly la itung ari issues is false sa kai maning tu ka la ari John na hangdak le ji ya ba issue hakamai shoki ji mong thada leidak lai arian tan de ichum ka uli yang ka ba naga uli yang ka ba issue ji ma hok rang ji thada leidak lai da de ichum saran waran hi kle hi sa ka ba ichum hi issue so sa pai me re or ka ji ka tha na ping na it ya ru key roles and responsibilities as individuals no isa ka ba mo ko sa ka ba ichum troubles de na ichum don't shock by Reggie. No, we take a break. Well, as pastor outside the church, the time outside the then lay or again he fall on the that hard to be hung tin night cover because share something. in matai nai iwi hangkai krena imphali pom dak le ithum ding hi tang khu tong mithun nei kala imphal hi wa ithum tang khu na ong ke duwe nei hili makan naga wara hili makan na unra hili tang samra lagi ithum service wala de tong nei pom nei ithum representative le pom nei dan imphal le pom hi tang khu tong mithun da de pom nei du important ithum tong nei le sangai hili klei mi ngam ta da shin charom re ka tang na de pom nei le tong wa hi important sana klei sangai it how the upligum the clay it man ang ti tang kulong na original long na tam no long na si jun kha tharan ni pi li na sun ga thar transportation bom pon na ne do kham tha wa phar de ki it mu naw la ga na ran na it ma ka hang ga o mun ga ma ta khung ta kha na wa de na hi pa hi wa it me head obviously long way pang miali information tong thiru dene tong thegi ki legi ji information musik lega nasan ga connect lega leader ida ga kili ki shok la ram bi ayan khung la waure dil la tong is ti sar information tim sa ge ra tang no se tim sa mi info tong le la dan info wi tang no hi wa ti opinion le wi tum talan na ti ku talan hangai dene ji system matalan lekha connectivity matalan lekha jo tare sokai tharako then it we have a secret ko na thumi thalo ja thari nen me lakhang na thumi directive la jel na matalan le sai ki important sanai then e important san thumi la tang kuna tang infawi long na hi tang ku mi are ni pi hi tang ku tong represent how the hi taklan ni ping sangai aga tang ku tong wang step ni ji kre sa dangai ma ga khani li thum it infal de pom de ni it iram na bi la ha le mit ko bom ne ke si mu so kin chu li ram na le ha bom je ne da ke so hala le pom bom are de mak ni ri ko ne mak cha le pom bom na jo ni rak so le
Thế nên chỉ thà lấy tụi mình impal lấy được lượng sales số pin lấy tụi chơi pin là bên này tụi gì khang khoai lấy sai tụi truck order lấy sex worker rồi to lấy tụi ta được miễn rằng phải là phần này tụi không lấy vào đây tụi tôi lấy rồi yang sang phải lấy sai cái này là tôi đang nói tôi là hàng hai vợ impal lấy cái chỉ thà một số người Iran số khăn đi amang nengere jadi tak kau ni mengere pai mengere dan aku paham itu betul lah itu mesti tu tangga sinong long lagi tamla impal lagi itu mesti report mikral dah sih tu pantang kau dah Iran ni kau sagi ni tahu ni dan ramno jumpa dengan lasian kesakta terali impal itu mesti arway connect lagi dia mata ni dia itu na knowledge lah ada the free Kan mata jauh ni airport kita ada kesulitan sugai dah ni, pun mungkin ni. Ke sugai beli amang ngerak pada mending ni. Dia ni kili tes hosan terande problem di handle section ni. Kita di nang hai wakai cuma kerja, makni ocho terande infali dek laya loan laya hang lo. Jaga loan mana thungchon siap thungchon lagi. Fundamental ke solution kerak wai, ni hang wik wai, kan wai jesar ko jila. Yang boleh tengok sengai ni dah. Di mata ni tak kami aku nak buat ngerak pai ngerak mending ni. Iki ke sogla la dan itu sales si yaru wang ne clear nila aru yaru nila itu ramna tong wang odang mesti dele ko ji itu info wen la yaru le message ni ngai ni share ning share oja reverend apangai na John Dazan isi lung sang lagan khajan sal ga atam la ma kai ni update the salat le ara atam ka chathyo bi isi ki tum chang phai kupsan khwai sao se jaina including remarks ada kupsang ba mai khwai hi in a reverend apangai ka ta miao ke concluding remarks itum tam ko la thana bingli no itum avava bingli no itum now bingli no or sada klepi no ifali ka pumping or even itum kutu when bird no gita da klepi itum hili particular sala gaina kichikata message dan call suggestion na no mi khnai le ga ba team ilaga hina concluding remarks sa by sa se reverend apu third make up the jiwa itum masuda third the dress makam sungan lai sa makam yang pungdal ga ron ma khang thak jiwa masang fem ne dan tang na tong in thalai na cha oji sup sup in thalai na sa ji matai lagi ki tong li in phalik pom ni no ramane ta bin no in samji bin no chpa jiwa de make up tam time make up de chi hangai kalari ni na ha da mikum ne chung ka saklar jane ka sakta ni in phali long no le ko long na yar lo dong se bai pom ko ji yar li over sang sangai agai dum machine room ra agar tumali infali dekle long now hi it may back body ukru long now hi head over here kana knowledge thing sangai agai tum consider kana bum ga ne ro ke kana le thi ja idum chi ra la le sum sapra kali chi ra le tum hawin rogra idum function ne anti isha kana ni share da okay ning shi nai re ojali don't know we concluding remark la arichi ngai ga cha la gaina message chi nan ke chi tha ai de le chi refer sa la ga concluding remark kham Okay, tada hiwe a platform we privilege kwe lagala ka hangau ge itum imphal li shok tak le kajung ga shok tak le imphal li phra laga pam dak le mi we na ma shok ta le mene gi he tangkhol naw sai ko le hangai kha thang kha yaw khra kala ka ji ka kap sak zat bing we na itum hile chung mai da khon shok ta le jaina ram naw bing na la uksuli pam dak le ya bing na la kyau mai ka yu hi alert sang sak ngai gi ja ka mi ngai pau he kala kakania sada itum we chakshida ka shok ka conflict hiwe alung hilila khamatha khlei theikhui da ichumwe wagi da khlei jile le itum shan khui se aji yanglo majority community na sara ta ka shok koi pangshap chi kya ka theikhui da le khle kala itum le kya ka vulnerable sang sak le helplessness sang sak le kji ji itum theikhui ai re kala hi anything can happen to me to ask kji ji itum mam lai se ji hangai kala anything can happen jina da shok ta le ka shok pai fu ye gi ji itum phaning se kala ji mi shok khwai thaga itum ka thasi ta khangran ji da ka sai kala itum na ji la ku gi zo mi bing we na yang khui dak le hi ke achung mui commitment strong da sa je achung mui commitment leaders bing la pai public bing we la pai commitment achung mui along li ka chung ko khonjar sa ka donga despite their differences they come together and then achum the response me dak le ji
ichum na ji thapai kalai thum na ji pha khamai ji la chukwa pai aja thumi elected representative ping thara ping he abam ili ma bam la athum isagi ji sadle athum firm conviction ji kya kha khai thaka thaga ichum being na saba ra ji ka thada masaba pai cho kala khina masa pai cho ji la question sa pai thum elected representative ping la hia ka ugly sa incident mu sokrang la khala saba pai fe ji hangai kalai chum traditional organizations here so ya ga the claiming leaders itum la zangsar laga bingli la itum na ina thada ka muchukwa khoi sak ngai jiba too many voices or too many organization is spoil wasadale progress sabagi gijibali ba itumi siman maman gi thadale auda one voice we platform hi phakwing sak ngai one voice itum gdong khangrum khoi laga sagi gi je sarajing khai nei siman khai nei the khoi in between itum ungkhui loi khwai abong hi ka pha he thara kala ji I la zangai na la zangai itum ya bu zang la pha khoi se ji hangai now make up the equation le I khla tali la yang zang laga I hi court anointed leader khang sa de lela ga ji equation sang sak ngai khiwang khla ji laga thada Jeremiah we phanyung sa ge kai khaya Jerusalem we wal kai khai ji sham reveal sara ga jadam tranjili ana yur bin we mi pingjili yang laga ana kachap mang maning la uga khanang mang maning la fasting la salaga rally sia salaga anavalaga ili khisalo jiklei da kashogam mi hitiawala chosen people nei jilala anointed leaders itiaw khwai wang tiaw khayu wangaina or maklei wangaina khishong yashong wishong jilla itum bi pu khangba na puyaire chaina aji wi hili thada saiko ro hi tam khoi yang khui laga rirana tangkhuli kala nakali leishi jang kat da leidale aji hi itum la sa pai kho khamsa thuru ko itum ji itum mikumo we kasang ka chemwe wangai na maning mane giwi big conviction sampang eliba kha hi itum ring jaili lak na siasa da claiming jai jile ning ka thara khamshunga mi khani chum akhamang na la siak sawang ranang hanga khmine kala ji khipa kale itum mi chumi da shok sak se ji ya roi psycho really hangai khawat le da kle psycho ro juwang itum khaywan ji po khoi sei kha khamusung juwang ning khai khai mi abu sak wai wang iji message chi ningai nisla gare okay ning shi share John Plazan kala or Reverend Apam as nani na episode lira zang khmi manga ina itum na mathai ka sa thai khmi ku chung ka thai sa gai re itum tang khu naw bin ba ya infali ka pom bin chung ka thai de le re ka ita da ka tong do mathai ra sa la pa ye ka la itum ka phungli pam da klai bin ki daily pam da klai bin ya ka informative sa da mapam sa da le mara ka je hiu mangai na itum ka thai khu we re ning shi jang ka de nani le na chung ka tha ka tha na ya ko ho ma pam ha we wa ngai na itum tang khu naw ning song lak ka le ra ka la atum la cái thằng đó secure sa lagai na ning lu lagai na kapom hin le lak ta le ra chi wang lak ta le ra chi sang ku le sa ta le na ni we o drang ku sa the the ro no na ba me ro no ku ji hang la kan here ko ji hang li shit ta le next episode le ba itu okay pa ku mai ri pa sa sa a chi ba i ba mulung ka sa ka ja na how la na ni le yeah ma ngai ni itu preventive measures ka le saran ba ra mi thai ku hiu ba ngai na ik ta hi mu tha mai da sa la ga itu theory da hiring park ji khira la kre ji it ka sang shang ko khile lak de le la a che episode yang mi da kle ya tang ku naw bin tu sai ko re le chung ga ning she episode ra yang ni wang a che yu we guess ka ni na ra hang da kle yu bang ai na itu chung ga thai khoi lak ai da ra ka ji shi ka sang le ni ma ta la kha a kana ba itu me ana yes na tu ne ka ning she na tu kle yu ma ai na itu tang ku naw se sa na bang la ning she ko tang wat se mi kai ju ai na itu me ai gari itu chan phei ka sai ta na ma tha mai da odram se ga bai kong le de le ni lu post ji men pin ka vai sa se itu coordinate ka sang rok la ga ma tha mai da otsa vai sa se in fali le da tang ku naw bing la tang ku naw la ke atung ki ma she tang ku naw maning la man tang ku naw 100% tang ku naw la ke in fali kong da equal treatment ti itu tong kali mi ka vai sa se mi ne da ki la ga itu tong ga yang sang se itu mi CSOs apex bodies bin ukruli pom je sala la ukruli pom da kai ni mo chang ukruli pom mi ko da care khu mi ro no tu mi la ga de shi sang e itu elected representatives ni pe sau gi da ni shi tu mi ka expectation le na tu ka ma sa wa ro le da kai ni
pilsa da kli khuisang mi local na tuna ada yang sang mi log ji la pilsa ai infali lai da kli tang ku nau bi tumli tu chot tang da kli ji itna tong ngam yang sang mirror sa tum sei sa kai na kong lu ji ji hangai masa pa pa se pa pa se na infali kong da kli tong tu mai represent sai tang ku nau nei ji wen thei gi nei ji kri kragli itung wi shan vai chon vai li tu mi tu li tu kier sa la kai na pom se itung wen ka ta ping ram wen ka ta ping na la itung thang ka mang yaw ki ka ta ji li rao ro marat ka vai ji pas ka mi hai se itung pas kai ta se kai na han ka se itung bi wat sa environment ji vai ji now sa ngai ne arwi we sai li the problems hak mai issue ga hak mai the table le ko itum question mai se itum tha mai da plan sa la da itum tu ko ba li line of ki ba se se now sa da ngai ne ko na episode le some of sell is it's a share